Zdravo se ljudi, i danas ću pokazati kako da instalirate Minecraft Pocket Edition koji se plaća, a da instalirate, a da se ne plaća. Da ljudi, ja ga imam. Vidite, možete sa prijateljima normalno sve kao u pravom Minecraftu na kompjuteru, samo što igrate ovako i isto je slično. Slično imate isto sve mašine, samo što u mome nije nešto ljepili pistone, ali ne raze. Na Player Redemption vidite se plaća, ali kako da se ne plaća? Otiđite na Google. Kad odete na Google, napišite Aptoide. Aptoide. I kad to napišete, ja sam skontao da ja ne snimam. Što je ovo? Bože, ovo snima, pa sad ne snima. Šta je ovo? Ajde se. I kad ovako uradite, idite na ovo. Isto u mene svako pojavljaju, ali ne vezi. Uradite ovako. I ovdje ići na Google, napišite Aptoide, da ponovim. Napišite Aptoide i skinite ovako, mora biti. Uđite u prvo i mora biti ovako. I kliknite Install. Ne. Ja neću to da radim. Zašto sam ga već instalirao? Evo ga. I ono će se pojaviti ovdje. Kad poučite ovo, pojavit će se gore. Normalno znate, skinuti, kliknete na to što se pojavi i kliknete Install. I kada se instalira, uđite u to. I napišete Minecraft. Kako bi Minecraft 0.13. U mene 0.13, ima 0.14, ali mene šteka, vi probajte napišete 0.14, vidite. I uđite ovo gdje piše ovo preko Minecraft kotkica, zemlja i 0.13.0 klone, to jest ljudi, pardon. Vidite 13 verzija, ja sam tu instalirao, vidite, to je ta verzija. I kada instalirate normalno, bit će vam besplatno.